Point 49 MZ conference suitcase ni tora somna kadon khan kalom khopa masehla kan hotu kan se hoba election at pon thea this election hai to pakhat ses lai me kadya exinga umhi acha ka ro ku ke kalom khopa maseh kan ses lai ni ba hen ingere mo yaran hotu de indron lang la kan Kancere mention kan session na kal me ka first over hi business question over kan panga question pati kala ne adu la yan so bi zo che zon baze discussion na passing ya amya cm de private san to kan ya session absent ka tiang le ke ka zon kancere ne tunen chang mission saka sima la thu ka se ro kan ni he amya sa ka se bu chu Siapa kasih solo tuan MZA conference sampai kata yang ni kasih Mizoram buat isi sang orang lokal member kan journalist apa amasa kasih itu this council takung kan nama this council journalist ini presiden tidak kata kasih itu this council ini ya di mana di nak this council takung kan nama sulah acuan ini subject kan di bawah ini in the study field of media introduction to the si agama this council Mizoram akan saya doa kini 6 do mereka kan this council kunting India constitution kan bahwa first do sketch do part do fourth do fifth do 6 do now kan ya 6 do hi article 2751 2242 ke Hamadi ya 6 do constitution hi tiamu lam sufia kita reliable jo former chief justice of India vice president Boloni to president acting president Boloni to no li to Hidayatullah na sufia ni Supreme Court kan kalpoin High Court kan kalpoin hey he 6 do spirit dictature dia kan law ho point na I'm based there chun ni fi na chun 6 do he special constitution ni 6 do he constitution within the constitution atira special constitution outside the rest of the constitution atini special dananya constitution constitution outside the rest of constitution autonomy Africa right or power of self-government the joint atopa autonomous discounts the two minute state within the state state zone state yes yani kan Mizoram kan how to Congress sunai pandrose, MNR sunai pandrose, Mizoram government Mizoram pohian, kan nina di tekhi asetian lo, one of state departments ang nikolan, halai tekhi this council state sarkar kara ye manjaro harus nakan bechin, anin di tekajori center home ministry apokan sebuah Cina, kini state subject state department to Ganilo Raz Bhavana governor secretariat I have these kinds of affairs ni attach law rules kan objection ni as 6 do spirit concern itu this council is subjection the effect anya with law making power anne kita aja subject som pe kan revenue te local administration te art and culture te setiap join subject soman ke mani law making power kan ya subject dang enhancement of power ya state sarkar na ni encode subject hen kan ni setiap join problem kan ni ta lah ya state the discounting kara ayan state ina enhancement of power pe subject encode turun itu ya
agriculture min pe a ekna PWD min pe a seri min pe a PWD min pe Manchester State chuan kan discount area chang chumi department chu withdraw lem lo bin parallel system kan kal than ta hian all centrally sponsored scheme chu State Department an excuse ya ke ni chumi department atang chuan ta kan thobok sia duplication tam tak corruption te a hil ta ni helai te hi sen dapan tha an ti lawa hetia parallel akal chan PC ne le lam nei bok si agree ne le lam nei bok si he tan duplication tamanga corruption hi ai vai nga la ni parallel system hi kan ti top ngai hi center study point na an pu danan Tuna tu ni yang zo kan ti te direct funding kan ti te ni State ina department discounts very impact to discounts kutan afu za ni te la lo mai ro kai mani lo e ko to nge pido dia State Department I ring an ya ke SC ring an ni to senior officer kan ni to he ta department dang e kri apo dio se chit yang chuan ke ni hian hemi DC level subject department kan e ko zo to e para chi ndua department so mai dang hian entrance no poa mien ko ti nang mani withdraw lo la ke mani ko tan da lo chu chu jang development chak zop in kan chak pu the nge ti hi more development for kan bi thin tu ni direct funding kan ti la direct funding hi state tang election du na ni ti zong the interpretation chu ani do kan budget clear la kan population ni za som paruk lai mara sakma kan nilai point kan chanbo hi Mizoram state planning plan set kan 5% to kan thinglo for example la kumel kan budget hi noi si khale sang se de square som se pathum 0.48 lakh ta chon development kan sun te chu noi sang khale som khache 91% kha hlom te environment development suma tablo lelam department ekri khami parallel kal lelam state department hu khan state share atin suan nei boxya keini ku ta za dai development uan da ku si lawa na tho the manglovin department ni pe a financial support ni pe si lawa chute ni jon state ki har sana nei department ni pe lo ta ula ti jon state sum elovin central 280 zani somriat finance commission khone na state te ET te municipal te chanbo asemanga district count chanbo nisiam sakta ula TT finance commission na dc chanbo siama direct amani state local state and direct and account and tum sa yang separate location nisiam saklo ru gi center kan thil di next direct local ka kay money public let the account na PLA account se sumbo ma lo lu na lang tilo het za ti center discount tan sum kan da sake am se na sum state dan lo pe ma sum allocation kan set da budget kan chu khom be na sum kan zu e be na state set dang a khen te be na center ata development o executive ta ila state here in like here takta center response scheme lo na to kilo re sitiang chuan kanram development ta ball development financial poor hi kan mo ba kani kumin celebration kal me ka kum samana golden jubilee long na kan nei 29 April I can closing function kan nei don kum samnga kan thi ka to a development to work ate financial system ate mi en sector hi discount si area leader ho na kan demand send the thadi high level committee at to a tribal commissioner at to a expert committee at to a state sarka run to a not is a discount solved a rural discount supplement to the enhancement power pay to nahi akal so mekan chata join a policy zone emo anham fili zone ma policy thalo le Mizoram ta improvement unity is zone mo thil ka nilo
hết tia develop sầu zel upgrade sầu zel tu cái gì đó là center point na carbi de not kacha te affecto bodolet te affecto not inside this council somo hi pek athange constitution 24 amendment siama pansai da municipal law na tu ni lian zo ka peto a center hangai kwa tiam kilo pansai da municipal law na development work tam takan peto a not inside this council somo hi state angi legislature an ne ya SVT van ne ya judiciary ne state and full and function there is ya with law making power ne autonomy ne ho hi developmental power back there and pulling in center na ai ship chỉ cái cỡ sầu dễ là hạ cái đi point trái chỉ tiếng dân mình bị sặc ru chỉ tiếng dân bị ta dân à rem dọc cái nagala là cái này sorry makhala là cái này cái interesting đó bodole là cái interesting đó anh sắp tới dùng dọc cái mảnh cái chỉ có ni lem lo cái mà này là cảm man tiệm chi cái mà này là kami department kan ram in subject kan ziat khaga chút yang choi 6th amendment ni sem sakula more developmental and political power kan mo finance apo chana khani mi sem saklaru state kan ra facebook sia center tan puina lo chuan has na kan nei ti center tu a hian chumi demand chu kan kal puin me kan lai mara changna BJP coordination chairman kan ya center BJP sarkar kan siama kan tem chu an dia kan dil me ka kan no ni chuan milom pui tura kan ngai chu kan subject kan zon ri so vaya local food zone zo hian autonomous discount siru ingen ya dunla social media nan se lo direct funding thì thế discount sự hậu điện một đến nghe này thì khá Malaysia conference thì lại hen như thế chỉ sắc cái đó chú mà sao point bạc khát cái số đó này phần đó trong cái journalist bên đại陆bây giờจะกันเสีย print media เนาะมา electronic เนาะมากันสื่อจะ point บากchúตัวมาจนสิโอมุนไลสหโพสต์ดีๆกันหาตั้งmasa kan lokal all Mizoram le telephone electronic media hai tak WhatsApp gitu messenger gitu Facebook dia ni super sito tu hai kan lo chuan doa yang chak zo kan lo chuan tu la reliable zo kan lo chuan tu ha chuan hausa ngai ngo friend figure kan ni chuan hai chan chen buai tai ni ja ka lo cái evidence akan fungsi yang khuân giờ cũng sống nhảy tấm phổ cái sắc lom để đó mà sẽ nghe tiếng nghe cán hậu bắc lộ thu được chân để mang coi hiện social media chắc tin là hiện akal sống mấy cả cho nên print media huy can muang đó mà lâu ngon từ đến phố đi là can views lệ về clark lệ ring clark lệ affect speaker halai suy dòng thu được chân để mà ngày đã na WhatsApp lệ Facebook post chỉ là liên lạc rồi đấy chẳng xin bố nó mà làm anh nào ni ngày hiện sẽ cái gì mi na ngày về họ thì tuổi cái hiện hay ai hiện mà xong rồi cái này được chưa chút nhiều cho nên accurate em là information bị tách lệ liên lạc from class chút nhiều tuổi chắc rõ cả mà là kan một hay như thế cái point hay kan local news show ngày lớn mà lồng ngay lồng là chân xin lúc cái là to chúng ta nghe WhatsApp để hết cái gì đó khá nôn gì cả à trên Facebook khách nhận thấy cái information chắc rồi các compare thì nó print như vậy đi ta do cái này thì các tỷ khu nào cái independent đó cái đó independent class mandua dengan dokumen apa mkla ai informatif karena ini sobat dosen hanya Indonesia kalau mereka sudah detail apa yang figure kami kan detail masa reading kan dulu kalau tiang baklo atau kalau sebab kan yang awal yang mesti kita suri dia ringkla
rồi ai yang hay là social media tấm tại Việt Nam free media như supersede kan thủ dễ kan một dễ là chúng ta có cái gì sẽ có vậy chân tại Việt Nam social media hay tạo ra sao thế này internet kan news sản đâu á kan ra nó kan một chú nghe advice yang tak ini mah artikel zia ka editorial zia ka chân chân bu atang hai politics cultural net ti dik na tu le kom ho na tu advice la clark hen le khazia in chân chân bu an tu kom se kan ni ti society a NGO ti nge ri lâu gần đâu là nhà corruption gần đâu chúng ta chọn article khác nhau tên là mi kia hồi na in paper mà mi bùi thế đó anh thu trả diệt là cần làm developer itu mà sao na tu agriculture alai đã bao nhiêu rồi mi kia hồi na paper mà helai sorkan kalai make advice from Clark yang yang này nang mani thuốc mà sarkana advice hay tu le sarkana kalau suami kalau ni tu tuan real tuan ayah saya mi kui le association tu le kan society le kan sarkana advice hay tu ni paper atanga pomkla le rinla tam tak injil soi kabe se jewa nama ni point ziak minya engai to anga news tam ta in koleka ram dang atanga ke ni ta apply for the hill tam ta komang chit yang joy he to so kan kalai me NGO kalai me do not dress kan dawa ta joy he da corruption kan dawa chu ta so kan ta pui tu le advice khatanga zir thầy tu ra bên doa material provide thầy tu rin các đồ sạch châu và cả phụ chân anh ấy là chú tụi mà các cái solo chân simply quý journalist situation các đồng ta simply quý CZ các đồng ta mà sẽ CZ ha MZA in Mars ta aspirate các ai tu chuyện á dân sinh bu hậu chuan all Mizoram covering kan dong bo nya kal tur ni asan pa avo makha atul lo be all Mizoram covering kan chin bu hi chen mi kui le sarkar ka mi pu rom bo la hen all Mizoram pu khata rom ban kan kal tur ti aspirate dik ka fi politician hom chuan ke ni discount si kan ma kan discount si ba ap ya lai discount si bo kan ngai to bak lo kan jurisdiction hi kan ngai to kan chin ni se berposon chin ni se sei daniel sia hala policy le abia le enga mo portfolio ba ki ti em akava ro chi nom ma se media ho se cover ka so policy chuan sia lam ti se nge ta sia tan champha nge Mizoram ti se ngom Mizoram pum puap covering in paper hi kal kuila endiru hi result ula Mizoram map hi in chansibu covering in kalpui hi kadu sakbuk tin sianu sli ta se ani chong lo ai zo itin thinga policy pa mammi ta phe ta champha Mizoram itin thing me aram pum covering endiru result azalo kadilo kadu saksewa chit yang ru pu chuan in dong bolin su zom de kadu sakchoni ola hei kan hun ton yang zelo wa dar khapta na ya ke ten la kadu zen le khaki ka continue ngai box ya so sen hun kapang tam lo ba a to be la so so he wen ni le in zia ka te lo ni sia tiam kan chewa te chuan ni halai kan he hu tu te ne kan lo bia phone se siha MZA conference no le join ni makan de thila ve financial to pa kan ma bom ro kan chua ma se
dinner ka bo sakron chu kalopia nimi lama kan ngai to la keni session zone ya MDC ho opposition really no dinner kan bo sai sina na man je san pa la ke je sana to pi ai ka choni arem cha lom keni discount how to the ne me sia ka dei pain join dinner bo sai la ki ka program ka thang la import is a local MJ member zong fly down here in business as well so kan long ha kan so MDC ho discount la member ho ne arola dinner kanina kil ho to ka som chu ne du sang sang de ka han gok chu ne ka lo ne March ni somni pasari thotan zana changa April ni cholni zan thleng longlai prayer mount muna chanchhuana crusade Koshan Paul Big omlowin pathian thu tak thu puan chhuana nei ani dona mi zong adu apiang lotel turin Iswa Krista mingin kan soma cheu speaker turte rongbol tu lal thazwala ambassador for Christ team le rongbol tu vanlal zuilianate anni ang zanlama hun man chin ani anga daruk le chan ve tangin pathian fakhla zai ho chan tur ani anga he chan chhuana crusade a hian ti sa le tharau damna chang turin ilo tel ve ngei don nya